Je, ni mara yako ya kwanza kusoma Biblia ama kushika Biblia? Na unajiuliza, naanzaje kusoma Biblia? Ninaanzaje kusoma Biblia? Hilo ndio swali la kwanza ambalo unaweza ukajiuliza. Je, nianze kitabu cha Mwanzo ama nianze kitabu cha Ufunuo? Sasa naanzaje pastor? Naanzaje mtumishi wa Mungu ili niweze kusoma Biblia nami nijue siri za mbinguni? Jambo la kwanza kabisa nakushauri, soma vitabu vya nyaraka kwa watu wote, ambavyo hivyo vitabu vya nyaraka kwa watu wote viko 7, ni kuanzia Yakobo mpaka Yuda. Hivi vitabu ni vizuri sana, ukianza navyo kusoma ni vifupi, vinaeleweka kwa haraka zaidi. Lakini ukipenda kuanza kitabu, kuna kitabu kimoja kinaitwa kitabu cha Wafilipi. Nashauri sana watu wengi wanaoanza kusoma Biblia waanze na kitabu cha Wafilipi. Ukisoma kitabu cha Wafilipi utakutana na andiko moja pendwa sana, andiko zuri ambalo inasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nayo inapatikana katika Wafilipi sura ya 4 na mstari wake ule wa 13. Karibu sana tuzijue siri za mbinguni. Shalom, shalom.